Srangchatini Ajit Debbarma. Nini sudu only for nini bagay nang tini video maklake specially. Tangi kay nung to emon ogyan je mokol tong bakribe baksa andara tong tete nung kok samani kok no reply rinani bagay. Sudu reply simige ang reply ritinya procession ni borok bo no reply rinai nung ebong aboni evidence map nungnai aboni proof praman marinai. Ang tini nono saklayo Srangchatini Ajit Debbarma nini himot gunang nini dom gunang kai nung ani nogo phayui nai phebo mano ang chanani sikang puila no kok abono sanai naide Ajit Debbarma Srangchatini botam saka bosabo devguru no lukurok bai rifrigi rohorjaka o kok kaisa bini number 1 topic second sikya bo boto logo bota tamo chobu hnisho hola tola chobu hnai abo number 2 plus 3 number bo ani against saka fraud ni are gandu nonsense nung mohe omurkho da nung murkho deng tong nung murkho ni karon nung amsakse ani against nung amsakse proof tui tong manung kaiba nung ani against case no claim amlasa gada nung bag pura pure gada haisible nung jodi soise ani against amsak kok nung je chai riman ung kai nung ani against case no riman la sa case no claim amla ha nung asal nung muni shibus liyable nung ada mara full nosto borokse ning wait and watch night tung ni time mia kaham khana phai tung ni buskangote bo emne tu ni case ni mamla paya kho ni case ni mamla srai tabu go nge to be tabu tek 3-4 case ke phanang tong na ang khaklayo nung jodi soino nung educated sraible educated boroble nung seimana no Indian Penal Code ni hisabbe a mutabik busuk dara angni thani tam khainai 309 177 IPC 309 IPC section 177 IPC section 191 IPC section 306 means mane 306 nungabono ulta buji tongi wana 3 tamo nahi hnu wana 306 matlab 306 IPC section dara nungabo naidi abo naimane against nung naimane pore nung semanana nung jodi soino nung ani kokni against nung jis joto samani nung srai ni kokno rosai naiya nung rosai naiya kene nang tamokhlai শুধু angnono matro 24 ঘন্টা সময় নাই 24 hours 24 ঘন্টা ni bisingo nung jodi nini kokno rosai nai angka kai nung tamo mazra manai abo angni ni bagai chai tuk nai